Uruganda Rwa Sina Gerard rwenga inzoga rwafunzwe. Uruganda rw'uyu mugabo w'umuherwe cyane mu gihugu cy'u Rwanda wari ufite uruganda rukora produits zikunzwe ku isoko ry'u Rwanda ndetse no ku isoko mpuzamahanga, rwenga inzoga zitandukanye zisembuye ndetse n'imitobe igiye itandukanye. Ariko uruganda rwenga inzoga zisembuye rwamaze gufungwa n'igihugu cy'u Rwanda, cyangwa se rwamaze gufungwa n'igihugu gishinzwe ubugenzuzi bw'imiti n'ibiribwa, Rwanda FDA. Umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda Dr Murangira Bitseri yatangaje ko igice cy'uruganda rwa Sina Gerard cyenga ibinyobwa bisembuye cyafunzwe kubera gukora ibinyobwa bitujuje ubuziranenge. Yabigarutseho ku itariki ya 8 Kanama 2026 ubwo abatawe muri yombi kubera gukora inzoga zitujuje ubuziranenge berekwaga itangazamakuru. Dr Murangira Bitseri yavuze ko mu bantu batawe muri yombi harimo umuyobozi ushinzwe umusaruro mu ruganda rwa Sina Gerard rukora ibinyobwa bisembuye. Uruganda rwa Sina Gerard rufite ibice bibiri byo gukora imitobe n'ibyo kurya, Uruhande rwafunzwe n'urwo gukora ibinyobwa bisembuye. Kuva ubugenzuzi ku nganda zenga inzoga bwatangira gukorwa no mu gihugu cy'u Rwanda, hamaze gufungwa hafi inganda 150 n'ubwoko bw'inzoga zikorerwa hanze y'u Rwanda zirenga 50 zikurwa ku isoko ry'u Rwanda. Uru ruganda rwa Sina Gerard kandi ni zimwe mu nganda zari zubashywe mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no ku isoko mpuzamahanga bwo gukora ibinyobwa byujuje ubuziranenge. Ariko ubwo ikigo cy'igihugu gishinzwe ubugenzuzi bw'imiti n'ibiribwa Rwanda FDA rwatangiraga gukora igenzura ku nganda zimwe na zimwe, bareba ko zujuje ibyangombwa kugira ngo zikomeze gukora ndetse banareba ko ibyo zikora byujuje ubuziranenge. Iki kigo cyanyarukiye mu ruganda rwa Sina Gerard bareba basuzuma ibintu byose bikorwa, baza gusanga uruganda rwenga inzoga zisembuye ziva mu bitoki ndetse no mu bindi bintu bitandukanye, mu zindi produits zitandukanye. Basanga bimwe muri ibyo ntabwo byujuje ubuziranenge. Igihugu gishinzwe ubuzanye n'imiti n'ibiribwa Rwanda FDA kitagifata umwanzuro wo gufunga uru ruganda by'agateganyo kugeza igihe ruzongera guhabwa akato kugira ngo bwongere rukore. Bamwe mu bayobozi bayobora mu nzego z'ubuzima bahise batangazwa n'uko uruganda rwa Sina Gerard rwari rukomeye mu gihugu cy'u Rwanda, rwari ruzi ko gukora ibintu bikomeye, narwo rwasanzwe mu nganda zikora ibintu bitujuje byica Abanyarwanda. Bamwe mu baturage twaganiriye tubabaza ku by'iyi nkuru batubwiye ko rwose mu nganda bemeraga kandi bahaga ibintu byabo bumva batekanye ari uruganda rwo kwa Sina Gerard. Ibinyobwa bya Sina Gerard, amafunguro ya Sina Gerard ndetse n'izindi products zitandukanye ziracyari ku isoko ry'u Rwanda, ariko zimwe muri products za Sina Gerard ririmo udusembuye zamaze gukurwa ku isoko ry'u Rwanda. Ariko se ku isoko mpuzamahanga ibicuruzwa n'uko byageragayo, ese ho biraza kugenda bite? Bamwe mu baturage bemeza ko bari bafite icyizere uru ruganda rwa Sina Gerard rukora ibinyobwa bitandukanye, dore ko ari rwo ruganda bavuga ko bagiye gusigaraho binywera ibinyobwa byaho. Twavuga nk'akarusho ni rumwe mu runyobwa rwengetse kandi rwari rumeze neza rwengwa mu bitoki kwa Sina Gerard. Ariko aka karusho ni kamwe kabaye imbarutso yo gufungwa ku isoko ry'u Rwanda mu gihe katujuje ngo ubuziranenge. Imibare ya Minisiteri y'Ubuzima igaragaza ko abantu barenga 50 bishwe n'inzoga z'inkorano, mu gihe 100 bahumye naho ibihumbi 11 babaswe n'inzoga z'inkorano. Izi nzoga z'inkorano ni zimwe mu nzoga zimaze iminsi zivugwa ku isoko ry'u Rwanda mu myidagaduro ndetse n'ahandi hatandukanye, ariko ubukangurambaga burakomeje mu kurwanya izi nzoga z'inkorano. Minisiteri y'Urubyiruko ndetse n'Umuco bifatanyije n'abahanzi bakomeje kwifatanya n'abahanzi bamwe na bamwe bazwi mu myidagaduro y'u Rwanda mu gukomeza gushishikariza urubyiruko kutiroha muri ibi biyobyabwenge ndetse no kwiroha muri izi nzoga z'inkorano.
Imibare igaragaza ko abajyana mu kigo cy'igororero cy'Iwawa bamaze kubatwa n'inzoga bageze kuri 65% by'abagize umubare munini w'abari muri iri gororero ry'Iwawa, ndetse banagaragaza ko abafungiye mu magororero atandukanye yo mu gihugu cy'u Rwanda abenshi bikomoka ku gukoresha inzoga z'inkorano. Bityo rero guverinoma y'u Rwanda ndetse n'abandi bakozi bose bahagurukiye mu kurwanya iki gikorwa cyo kurwanya inzoga zitemewe mu gihugu cy'u Rwanda. Bamwe mu baturage baremeza ko rwose nabyo bikwiriye kuko izi nzoga zari zimaze kubata benshi ndetse zikanica ubuzima bwa benshi, ariko bamwe babona ko ari ukubangamirwa, ariko mu gihe leta ivuga ko igomba kureberera abaturage bayo kugira ngo batangizwa n'ibiri ku isoko cyangwa se batangizwa n'ibyashyizwe ku isoko n'inganda zimwe na zimwe. Bamwe mu bayobozi b'inganda rero batangajwe ku ikubitiro mu bafunzwe mu gukora izi nzoga z'inkorano n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB, harimo uwitwa uzwi ku izina rya Kazungu nyiri uruganda rwa Inguvu Gin Limited. Uru ruganda Inguvu Gin Limited ni zimwe mu nganda zashyizwe mu majwi cyane n'abaturage mu kwenga inzoga zitujuje ubuziranenge nyuma y'uko hakozwe iperereza kuri izi nganda, ndetse bakanasanga ko inganda zabo zimwe mu nzoga zose bakora zitujuje ubuziranenge. Ariko urwego rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira BTL yavuze ko zimwe mu nganda cyangwa se mu ruganda rwa Sina Gerard rwafunzwe produits zitujuje ubuziranenge ari ibikomoka ku gasembuye cyangwa se ibinyobwa bisembuye gusa, naho ibindi byose byujuje ubuziranenge. Abaturage bemeza ko bari bafite icyizere Sina Gerard cyatangiye kugabanuka kubera nawe yatangiye gukora ibintu bitujuje ubuziranenge, ariko bamwe mu baturage bavuga ko n'ubundi product za Nyirangarama cyangwa se product za Sina Gerard zimwe na zimwe rwose ari nziza kandi zimeze neza, ahubwo ko iby'izo nzoga ari uwo muyobozi bari barashyizemo wabikoze nabi. Ku ikubitiro rero uyu muyobozi ushinzwe ibyinjira n'ibisohoka kwa Nyirangarama akaba yamaze gutabwa muri yombi, ndetse n'undi muyobozi ushinzwe imikorere y'uruganda rw'agasembuye bose bamaze gutabwa muri yombi. Ibi byose ndetse n'andi makuru agezweho kuri ibitangazamakuru bitandukanye ni hano kuri BIU 250. Niba utarakanda subscribe ihutire kwikanda kugira ngo amakuru ndetse n'ibijyanye bitandukanye bijye bikugerera igihe kandi gatanu kuri gatanu. Njye kuri micro za BIU 250. My name is Melody. Uramutse ushaka kwamaza duhamagara kuri 079 47 19 39 5. Mugire ibihe byiza.